Manjito Margiria Weta Senian Soko TV ni wachara gire chensa isana na ibere chia bono mugaso chinga kina kuarigani ya maya chensa isana na ibere kansike heritariane Diana Ndemo. Tuchaka bene ni gomo gavana Onyamira Muske amasinyalibo atebire buna ekiama kia UPA mbarange okolemeremo na ODM asekirianga omogusi no mogere na bantabamo mugavana Homa Bay Muske Gladys Wanga no mugavana Onyamira nigo barekanire kero yomo ko usana na guchase kiama kiae kuri no Muske Gladys Wanga otebire buna ekiama kyo Muske Raila Odinga harabeka gukwana na kyo barabe bakubwatia chingaki bakora abakore tumuyiga ase county area ya Homa Bay Ritsko Rigoro. Kwa sababu sisi ni watu moja. Sisi ni watu moja, tushikane pamoja. Hata wewe gavana Nyaribo ukitaka kitu mimi siwezi pinga. Siwezi. Mkitukiongea, tukizungumza, tutazungumza na tutasimama pamoja na tutatembea pamoja. Na sisi kiongozi wetu ni Raila. So akishaongea angalie dunia. Tunasema ile kitu anaona kama ametaa. Hatuwezi ona hata tusimame juu ya huko Godoma. Sasa vile ataona wakishikana na ndugu zake wote, sisi ni foot soldiers wake, tutafuata tu namna hiyo. Lakini I want to tell our brothers and sisters among us, we are together. What you have eaten can never be lost. Can never be lost. So we can never disagree. Ni kama wale wanaenda kushuka nywele huko Kenyatta Market. Serikali ya UPA yote iko hapa. Huko tuko UPA vile kama namesema, lakini wote tulikuwa ODM. Kwa nini tulienda UPA? Ni kwa sababu mulisahau sisi kidogo. Mulisahau sisi kidogo na tuko tayari kuongea. Tuko tayari kuongea. Kwa sababu mimi mahali nimetoka naitwa Omanyengwe. Omanyengwe ndio Omosweta. Iko Wasweta wengi hapa sana. Hata yuadibu gavana ni Omosweta. So na hapa Wasoma yote iko Wakisi wamehamia hapa mahali naitwa Lambefare, wote wanafanya mapei ikuwe kwetu ya pili. Tena personally niko na uhusiano hapa. My first cousin was married to Peter Mboya. So uhusiano ya kuona iko hapa. Kwa hivyo nikiwa Mabei nataka pengine kama nitafutie shamba ya kununua huko Takawiri. Togotikara nayo nigabakene babalimi bekemerigie kahawa kurwase kigwanda gya Kionyo meyebungi abo basi nigobe sokirie na kwimurungania igoro yobuteni yobobebe kigwanda kyo ase bemurunganirie engeria yabo nabigo omusara bekemerie kyo nigobe sokirie na kubolyo mwaziri which cooperative me county ya Kisii sonania egati yabo na kwenekya buna kunyora bale obwene bwabo. Njeno Molemi Kionyo Society amalieta nengo Charles Obita Muguche igondo Molemia Society iyo twawe nyora chibesa bwango igache chikawe chia chororo na bututukani mbole bwa bororo ase chikawe ekyo abalemi bange bali gocha banyora nga chikawe chiabo muna bapimete inchiri koenda amone chibesa bali kolikorwa ase society abalenterete ose sako yabalentete chibesa ororo amangana agabete muno negende kiara bera matuka mange ekera balemi mumaitena balemi chikawe na bantu bara bagotumono na ande na bantu bategemete kawe isana nekero omonto munekera ali gocho pima chikawa igare kwa lisiti boronge ne lisiti eri oenda ne lisiti esa negete na gapima chikawa chire chikiro chiayo nyani komio genda nacho lakini baadaye bonekero to emosaro gocha bakoria banyore kiros keria gige kogenda ase bengi eri ko bakana go se sakeria inkeri kogenda ne chikiro chirio omoremi oyo apimete
ono tokonyora magosa ya mono igakorerana kurugu kuro society ya Kionyo no ke record area ego ya ariko record kikiro kya baremi amagosa ana ro tukunya kubone na nkige kogera ama kirenga kikagwe kikoriegwa amagosa ya rorokana management yeye gose kamati eri etenete society ye etenete abari bakeire chikura bari ndo muremi nandi bari nde ekemerieke ngiye kogera mangana ya gochaba mwacha goteba nga na iguma gotena ne sake bwata magosa na ne sake goibera barimi esako ngakie goibera barimi ekiagere sako igegwakana kolinga ne kirosi kiria kita se sako baga post kibese kiri kiarenga se kilosi bono egende keneke scandal getero ande yere korwa sa abaraibe kikawa mono muno mochia manioro no ne faisi yaye inde ngaki nkorora bali nkore nkoche kibare record siboronge kiagende gross keri kiadali ne record yelio mulimi na bimete igobono omwana naro go bimajika weji oye kera akorera magoso ekamati ige kwanda ya muira kanda ya tena gendo regio koni wa kanu mulimi yani amuakane go munara amuakane yera magoso mono wono nkobeka magoso gojia se society ye kamati ero omwana oyo akorera matuka mange tanya gotekerwe en action eyere na wonsimba manyaine na ande gento kende na basako kwana nkelinga abantu bali batasimegetie kagwa ebakori kibesa kinyinge kubuga abantu bakazeki babwate kagwa mono nkoboli machiama niyo otenete society ye ekere obaranya gitega bosonga arangiriti abantu bagacha gosomi ure kagwa kibesa ngire bare ko gumune transport omachiama niyo iga imogeta gatamane kibesa ichonsipi abantu bakatara na magoro kurwa baka Kionyo chikilomita nge sarasini koruga bagutara butuko bokia oyo kararo mo chairman yoyo mo chairman tari moronge nabwo abo bwa scandal yo kwebera abantu chikagwa elinde barobaji koli barabwe chiaba nga kitari koibwa kyanyora ne chiaba lemjoka chikoibu wanege ntonko boliga ne minister ya yo bolimi asekisi county totage tomo gutano monene abachiu bato korro abantu ba serikali bachorro amangana ya tukungora elinde tomanyomo asama gosare omonto ya aimokerwa tua esake yego kwana nere yarenge ekongainereria ekobajaji base kyabalimi obuno bolimo bosa esake imo na nere yari kubwata abantu bagocha ne bibande binga baja koliki besa kitariko kolingana ne kebane munakere Mwanjito murigeria tugatigana nayo nigo maiga ya boroki wa beskuru yaba murayari te nigo siekwa gwetera okorobekana kwa boroki wabo nabege binte binge gosarigwa hase skuru yo nigo bona boroki wa nabaiboli banyara wikirana ase skuru yo kolende nainde baserigwa asabaiboli baboliria serikali weswanania erikwene kyabunango cyabari gusira kisemi cya boroki wabo magiga yabo kuyarigania kwikira amatemo yo manene a KCSE Tulingia hapa asubuhi mwendo saa 2 na vile tuangalia amedestroy maklasa shote kila kitu, na tunaomba tu ama serikali atusaidie, wakuje wote walimu na serikali ikuje kuona hii shule watafanya nini, na hii watoto wako ya form 4 wataenda wapi, na wataka fanya mtihani watafanyia wapi. Serikali ikuje ione bila utafanya hii shule, halafu tuendelee na masomo ya watoto. Na tuliitwa tangu asubuhi, sasa tumerudishwa tena. Litain, ile sura ya Litain sio kama ile ya zamani. And kwa maoni yangu, principal has to do something. Lazima afanye kitu. All these problems yenye tumeona inaanza kwake. Na tunashindwa saa hii, tumefunga virago, tunarudi nyumbani, hatujui masomo itarudi lini. Naboigo chinga kikiombe kia IEBC gya cha kiromoroberio boko barikia aba kichikura abaya imeyensi ya Kenya nigo bono batebire bulambare nekirenga gyokolikia aba kichikura chimilioni 5 nemo na nuta isato bono nigo gatia baraibe sokirie na kubolia abasaye bene kibunangwe soke bali elibanyare bagwaka chikura asobonge na kolenta amoncholelia imeyensi ya Kenya. Moyo uko na ID na wewe hauna voter registration ujaregister na usima hoje. Mimi nataka Bumula tukue na kura 1,100. Kura 1,000 ngapi? 100.
Hapa mbele tunataka kupangana maneno ya siasa. We want our vote to count. Nyinyi mmepiga kura kutoka 1963. Kenya hii hakuna Muluya amepanda. Wale viongozi tumekuwa nao ni kutuambia mimi ndasimama next election. Ikifika katikati anasema hiyo hapana, ndasimama ile ingine. Ikifika anasema hiyo hapana, ile ingine. Paka wamezeeka, wamekuwa 8 years. Sasa nataka mchukue kura. Tumekuwa juzi na ndugu yangu Speaker Moses Wetangula. Akasema yeye atakuwa rais 2032. Sasa ameruka. Amesema ati 2027 ati anajipanga. Atakuwa rais 2032. 2032 ndugu yangu Speaker atakuwa 8 years. Unfortunately tangu asubuhi nimekuwa na officer wa IEBC ameniambia hakuna hata mtu mmoja ameenda kuregister. Hakukuwa na mtu hata mmoja ameenda kujisajili. So tutamrudisha mbunge kwa njia gani? Hello? Tutarudisha mbunge kwa njia gani? Maneno peke yake yatampatia kura? Si lazima tushike kura. Kwa hivyo nawasihi, let us take advantage of this period. Tujisajili kama unataka kubadilisha yote. Unaweza kuwa ulikuwa umejisajili but ulikuwa unaishi kwingine na sasa umehamia hapa, pia utabadilisha. Waiga omubungo geme Moske Elisha Odhiambo momachirio mwana yomokoro wense ya Kenya Moske Uhuru Kenyatta wetera chinkona chia asiense mchangonge mubagani Orescos aswaboliriye komwa omura wense ya Kenya chingaki irianyare kugamba nabegogokirania abana inchi wense ya Kenya amagani yabo. Let me join other leaders. I watched the former president of the Republic of Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, castigating the leadership of President William Ruto. And he said a lot of violence was meted. I'm telling Uhuru, in 2017, you released your own record squad from the presidency to come to game. And I was shot at in Ndere with your record squad. How careless were you? Compare that carelessness with that you're accusing the president of. If you are a retired president, please stay home as a retiree. If you are a retiree, stay home as a retiree. As Luos, and I'm talking from Mutumbu, Game Headquarters. We are not leaving government. If you want to leave, leave alone. We cannot have our children killed for other communities. The Luos have sacrificed too much for Kikuyus. Ubaigo omowaziri bwamangana yechinse chesko uyubaigo romonene bwabawasiri Musalia Mudavadi nigatebire chinze cha Africa nichiwenete wakoromokia na kubwatirana n'ichinse cha ISCO irikorosya amabaga yoboncholeria wika enibo nabaigo kukinya ebirengo byoboncholeria imense okwana imiyomo cyo Nairobi asembasi ya China. Mudavadi nigo boigo atebire chinga kicho konyoro bokonyi kurwa chinse chisco nigo chaitirwe chinga kiabolire chinse chia Africa kwene kiabuna kokora chiromokia iri chinyale chigwetenenera. Today we have come here to mark the 76th anniversary of the National Foundation Day of the People's Republic of China. We value, as Kenya and as Africa, the strong partnership that China has built with the African continent. Kenya has a delegation negotiating its portion of arrangement with the Chinese government, and we hope that in a few weeks' time we shall be able to report progress indicating that we have struck a deal within the free preferential trade arrangements. This is critical for us, critical for Africa, bearing in mind that we are seeing a lot of volatility in the trading arena. So if African countries, and I think one has already concluded, Kenya may be perhaps the next one, we believe that Africa requires predictable, reliable, consistent trade
arrangements with its partners. The message is that we need to stop dependency on aid as a continent and start getting more into trade, building the Africa Continental Free Trade Area, working together. And therefore, it is upon us, both individually and collectively, to take more seriously any opportunities of consolidating trade arrangements with our developing partners. So the offer that has been presented by China to the African continent is extremely timely, and I encourage other African countries to take advantage of it within the FOCAC framework so that we can create a predictable, reliable, and consistent trade arrangement with all our partners. Na wikira woman chito murigiria wigita seni Soko TV no kuptura magia chinsa sano na ibere korene chikoraga chinsa ikomi no nyore ayanda mange asinchire yuwenge no yominto linet nyambane na bigensa ya moya morogoba amona chinsa isato chamorogoba no nyore no yominto Ishmael Mogere chinga kibagongo tibianga genda guchengero mero betu migata seni Soko TV na bigombi ya mono asoko genda gusangana itwe asemero bireto kwene kyabuna omogusi na intubuna bagusi Oskatore moto tomarane ankyo irietariane deana ndemo. Bye bye. Eye Soko TV, Uboroso